Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Ndlandla Lux, Luena, Ntate Dondada, what are you guys trying to achieve? What are you guys trying to achieve? So now you're recruiting the Sotho people as if like you are trying to protect them from this thing, yeah, much and much. And when Ndlandla Lux ole mene because you once being a member ya Operational Dudula, pushing whatever that much and much is pushing at illegal immigrants to go out of South Africa. Just because of much and much highly dikwena ilida ke bo emergency tale the Zulu people. Now you want to push this scandal as if you are protecting the Sotho people from this thing much and much. When did you hear Mejansita or the people that are leading March and March? When did you hear them saying that they want the Sotho people out of South Africa? When did you hear them? Even if I ask you now to show us the videos where Mejansita a bolelang ka Basotho gore ba tswe ka mogare ga South Africa. Because she's always pushing this thing, ya the illegal immigrants selling drugs in here. Ke bo mang ba selling the drugs because re bolela ka ba Nigeria. Re bolela ka other African countries tse lorong gore ba ira dilo tse sele ka mo. The Zimbabweans ba batlang ka mo ba tlo bolaya our fellow South Africans, or maybe coming here and taking over on our small businesses as South Africans without even the right documents or legal papers to be in South Africa. But busy hona yanong, you are creating fights between Sotho people and the Zulu people. Why we yalo? You know what, batho ba tshwana le wena Ndlandla Lux ne ke bona ba re busetsa morao as South Africans, ke bona ba re busetsa morao because re try go ya go pele, but wena o busy we rana le di scandal. What are you trying to achieve? What is the motive behind whatever that you are trying to achieve? Because the Sotho people, even their language is within the languages of South Africa. How can we fight them? Because motho lo reng gore ke Mosotho wa ka mo South Africa le motho lo reng gore ke Mosotho wa ko Lesotho, what's the difference? There's no difference there. How can we fight our brothers and sisters? You have never said the Sotho people must go out of South Africa, but when out of the blue, you just come on social media, groupile the Sotho people. As if like this thing is directed to the Sotho people. Why are you doing that? Why are you doing that? Stop doing that, my brother. Stop doing that. Urbusetsa morao as South Africans. We can never fight the Sotho people. And please, Lilena, the Sotho people, stop entertaining dilo tsa Ndlandla Lux. Because of we are not fighting you. Stop making this thing much and much as if we are not talking about you. Whatever motive elorong hore Ndlandla Lux ona leona behind whatever that he is doing. Urbusetsa morao Ndlandla Lux. Stop doing that. Stop doing that, because the Sotho people, we really appreciate them. It's only the borders dira gore rena le Basotho re feel as if we are different countries, but we are one with the Sotho people. We are one with the Sotho people because even their language is within the languages of South Africa. So please stop doing that. Stop doing that. Urbusetsa morao. Urbusetsa morao le ditlhaloanyo tsa hao tse sele. A re itse gore o ira eng, but whatever that you are doing is sele. Stop that, my brother. Stop that. Ndlandla Lux,
Luena Dondada. Galukopa bafethu. Do not create an unnecessary conflict between Basotho and Mazulu. Mazulu has the enemies of Basotho, le Basotho has the enemies of Mazulu. Re kopa le tlohelle ho batla conflict le mo leng siko teng kapa le create bafethu. Ha hona moo di leaders tsa March and March di itseng ka di 30 ho tlo hlaselwa Basotho. Ha hona moo di tshulong jwalo. Nka o kopa hona tjena hore o mfe 3 videos, just 3 videos tsa di leader, prominent leaders of March and March, mo di ne di re teng ka di 30 di tlo hlasela Basotho teng. I can tell you how no di thola di video tse jwalo. In actual fact, ordinary South Africans ha o bua ka taba Basotho, they always defend Basotho hore Basotho ke bana ba bo bona. Because how do you distinguish a difference between Mosotho wa Lesotho le Mosotho wa Afrika Borwa? Re a kopa Basotho ha re ske ga imemang dintweng tse hole le gona, e seng bane re le boi, e se go bane re le boi. Ha re ske ga imemang dintweng tse hole le gona, ga qetetse re lwana le batho ba sa lwaneng le rona. Ha ona mo March and March itseng e tlo hlasela Basotho teng. At some point, Ndandalax, you felt Luena personally, you were leading Operation Dudula le Soweto Parliament. You felt the issue of immigration is a huge problem within this country. There's an influx of foreign nationals that are coming into the country. But today, you are pushing one tribal group to fight another one, which is wrong. When Dondada Honor invited just a few weeks ago, you were inviting us. Or join a March and March le Basotho. Then all of a sudden, March and March tabelwan sa Basotho. What are you guys trying to achieve? What is your objective with this? Le batla ho achieve eng bafethu? Basotho ba ske ba dumela ho sebediswa nthong tsa masawana. Ba qetetse ba lwana kapa ba roa ka batho ba sa lwaneng le bona. These people might be all over, ba marcha ba hodimo le tlase, but there's never been a time mo ke hopolang teng ba re Basotho ke target ya bona. This issue is very sensitive. Ha e batle di wedge drivers. Ha e batle batho ba nang le agenda ya hore ba qabanye bana le bana. Re qetetse se re kene dinthong tse hole. Ha re bue tjena ba ne re le boi. But we are aware of what is happening. You can't campaign for MK, a predominant Zulu organization, ka di election. Then how khutla o bo re no o tlo mobilize Basotho re ba lwantshe ntho. Let us come to this one. We itse batswadi ba bobedi ba bona ke tse buitse o mong o tswa Mafeteng, o mong o tswa kae, o mong o tswa Bothabothe. Ebile wena ha o ya Lesotho wa tempa. You acknowledge that Lesotho is a country on its own. Ina le melao ya teng, ina le ntho engwe le ngwe ya teng. Jwale nna ke toka hore wena ana jwale hore Basotho ha ba lwantshe di South Africans. La ile hore ha ona mo di South Africans di itseng di lwana le Basotho teng. Ha re se ke ga etsang jwalo. Go sane mona Basotho ba tle ba hlekefetswa. Ntho re tlamene re lwanele mohlomong se collective ke seriti sa Basotho. Hore Basotho ba hlomphiwe ba ska nna ba hlekefetswa. Ke ba Basotho ba ne ba thungwa ka group ya Malatana. Have you looked into social media hore re nka bona? E ba bitsa a rebel group. Go sane wena o kopanya Basotho hore ba supe Mazulu. Hore Mazulu a ba lwantsha la sa ba lwantshe. Basotho ba tla be ba supuwa ho thu Basotho ba etsang ba senya jwang. Ha re tlwelleng ho ikenya dinthong tse re sa mengwang ho tsona. Motho a sa lwane le wena ha lwane le wena. Empa ha ka o lwantsha ke mo tla lwana le yena teng. Ne re kopa fela ntho eo. Hore batho ba tlwelle ho etsa Mazulu ka re Mazulu ha leader March and March. They are fighting against certain group. Kgotso bana biso, kgotso tjhaba sa Rantsho. Kgotso ka botshabelo ka mona. A Freestata ka mona ka Lesotho ka mane. Ka Gauteng ka mo. Mehlaba jekelele. Bana biso ina le nthunyana ke batla ho fetisa ka pelenyana ke utlwileng. Marangrang mona matsatsi a ho feta ka Soweto ka mane. Taba tsena di hlaha ho ntate Nhlanhla Lux. Video eo e ke nentse ke mametse e be e repostiwa ke Material Dondada. Batho ba eso ke kopa fela le mfetise mona. Video e ntse ya ke utlwa hona ntle ke o no hlaloswang kapo ho bua ka eng. Di utlwa ba hlalosa taba hore Basotho
re ke re Basotho ba Lesotho hobane Basotho ba Afrika Borwa ba na le di-ID. Jwale ke bua ka Basotho ba Lesotho ba le ba iphumana ba le Gauteng. La hopola ntho ne ke e hlalosa ka hore taba e ya melata ke taba e sensitive and jwale e se e tsamaya lahla moelelo ho ya ka mokgwa ke utlwang ka teng, hobane ke utlwile Ntlanhla Lux a bua taba hore Basotho ha ona Basotho ba tlo lwantshwa kapo ba tlo tshwarwa ke Mazulu hobane batho ba Afrika Borwa ke bao ba botswa le bona ha ba batle ho sebetsa, ke ka ho bona ba itshebeletsang ha kana and ha ona Mosotho a ka ba tshwarwa ke Mazulu kapo batho ba South Africa ba reng Basotho ba ka Lesotho ke di-illegal migrants. Bona beso ntho ke hlalositse kgale ka e fetisa ka e hlalosa hore ha ona hore o be Mosotho ha o qeta ho ba Mosotho o ba letswantle Afrika Borwa, ha ena be etsahala ntho hobane bontatemoholo le bonkgono ba rona ba bang ba hlaha ka Lesotho, ba bang ba holetse mona ka Afrika Borwa, ene ha ona hore ka ba matswantle. Ha ona Mosotho re tla re yona ke Mosotho Sotho and then yona ke Mosotho hobane a hlaha ka Afrika Borwa. Rona re le Basotho re ntho e le nngwe and ha ena be e tjhentjha wa bo. Ke ka ho nna ne ke re re ka se lwantshe batho bana ba ntse ba batla ho lokisana hobane ha re qala re lwantsha bona re tle re Mazulu because Ntlanhla Utshilo a re Mazulu, so nna ke mosola for ntho e buileng. Re ka se lwantshe batho be le hore ba batla ho lokisana ene Lesotho le ka hara Afrika Borwa ho bolela hore melata ha e tlo balela ka Lesotho, so taba ena tlo sallana le rona. So ha o le Mosotho a nkang hantle, o le Mosotho a na le kelello, o tlo utlwisisa for ntwa e ha se ntwa ya batho ba South Africa, ke ntwa ya batho ba Southern Africa, meaning le Swaziland, Maswati le lona ka moo le emeng re lwantshe taba e le emeng re lwantshe taba ena hobane ha re sa etse taba hore re lwantshe e tlo ba bothata ka nnete. Jwale bana beso ntho e Ntlanhla ana e hlalosa nna ke e tjhaele monwana, and haebane o Mosotho ka Soweto kapo o no le e mong wa Basotho ba ne ba le teng moo, ke kopa o e nahanisise hantle ntho hore ha o re batho ba re lwantsha because of re le melata ka Afrika Borwa, hobaneng re sa enke ka ntho hore re sebedisane mmoho South Africa le Basotho wa bona, because nna tlo qetelletse ile mane mo ile hore qetelletse ke believe hore there's no land or country e bitswang Lesotho, because ntate Dr. Dipholo Tshepo o ntsa lwanela ke bona hape Basotho ba le bona ka Sasolburg ka mo ba entse mohwanto wa bona ba re ba batla naha ya bona back e leng Basotho wa utlwa. So o tlo tswa difaqane tse ngata tse kekeng da fokotseha, ntho e tlo tsosa difaqane. Jwale ke mane mo tribalism e qalang e etsahala, ena e siko e le horeng Malema o nahana e tlo etsahala, ene e le hore Ntlanhla Lux o batla ho e hatella mo a batlang hore Basotho ba emele Basotho e ka kare Mazulu ba batla ho lwantsha Basotho. Nna ntho ena batho bana ba e etsang ke a e utlwisisa. Remember Mazulu a na le morena wa bona o ka hara South Africa, ha ona Mosotho kapo Basotho ba na le morena ka South Africa, ke morena Letsie ka Lesotho. Jwale ha re sena
di-benefits rona Basotho ba ka Afrika Borwa ha re sa une molemo ho tswa morena wa rona o bolela hore ka nnete re hloka morena he wa rona le rona South Africa wa bona jwale ntate Dr. Dipholo Dr. Tshepo ha ba le difotse lentswe lebitso la hae kopa le lokise o lwanela taba ya Basotho land so wa utlwa ha se qala ere re lwanele naha ya rona back o tlo tswa faqano ene ke batla ho lebella ntla o batla ho fehla ntho ke kopa le sa mo dumella hore e ska be qetelletse ile mo re phetse le batho nana ha se e le nthwana hore okay le re Basotho ke melata eng Maxhosa le re Maxhosa a tlo etsa jwang a emele Mazulu ho lwantshe Basotho. That's where tribalism e tlo qala di Batswana ba ka Botswana le Batswana ba Afrika Borwa ba tletseng ka Afrika Borwa le re ba eme against Basotho ke yona ntho e le horeng e tlo etsahala. So bana beso ntwa ena ya melata e tena etsahala because of people ba Southern Africa ba tlame ba emele naha ya bobona o Botswana o Swaziland o Lesotho o South Africa o Namibia ke bona batho be le hore tlame ba eme ka maoto e se ntho ene ntla etsa yena ya batlang ho fehla o batla ho fehla ntho e hole le ka nnete o batla ho fehla ntho e hole le ene ha se ntho e batlang re tjhaele monwana e leng rona tjhaba sa Rantsho ha ke tsebe le bona ja utlwa re nna tlolo sa makrebo so ke felle mo mare ke sa phetha hape ntla moshana iso fokotsa bohale ba ntho ena ntse e etsa bana o lotso sa faqane ka nnete o lotso sa difaqane ene ha se ntho e re batlang. We don't want to go there. We don't want to go there. Ke phela Freestata e tletse Mazulu, Freestata e tletse Maxhosa, Freestata e tletse Batswana, Freestata e tletse Basotho. Jwale o re Basotho ba ka mo ka Freestata ba lwantshe Mazulu, o re Basotho ba ka mo ba Freestata ba lwantshe Maxhosa, o re Basotho ba ka ba Freestata ba lwantshe Batswana. Ke yona ntho e buang morena o pa yo yona o ska bo so etsa jwale o phetlile ngolo le seile jwale mona o qala o phetla ngolo le seile fokotsa bohale ba ntho ntse e etsa ya lebo. South Africans are fuming on Nhlanhla Lax and also Udon Dada to say stop or whatever that you're trying to do, because what is the meaning of this? What is the meaning of this? And mostly Sotho people also are coming out to say stop that. Please stop that, because these March and March leaders, they never said they want to fight Sotho people. They are just fighting their own fight. In fact, they always stand with Sotho people and Swati people to say these ones are our own, they are our brothers and sisters, so we are not fighting with them. Which for me, it's something else, man. What's going on in South Africa? Like, what's going on? Can we wake up and just smell the coffee? Because there is something going on. There is something going on. It's just that we don't know what it is. Like, you cannot point it out, but something is going on. Why the fight that started against illegal immigrants and then became foreigners, all foreigners, and now it's turning against South Africans. It's now South Africans against South Africans. People are fighting on their own. Like, what is going on, guys? What is going on? Can you please sit down and try to just check ourselves? Fix something. Maybe there is something that needs to be fixed, because you cannot come here and convince me that this is normal. What is happening in South Africa is normal. It is not normal. It is not normal, guys, because lately it have been Tsonga people against Zulu people, and then now it's starting with Zulu people and also Sotho people. What's going on with Zulu people, guys? Like, what's going on? Can this just stop? Because guys, we've been through a lot, and now we need to breathe.